Hari abagore benshi bagiye biteza imbere. Abagore b'Abanyarwandakazi bafite uruhare runini rukomeye cyane mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse no mu bijyanye n'ubukungu. Aho ubu ngubu umugore asigaye afite ijambo, aho mbere wasangaga umugore nta jambo afite, ariko ubu ngubu biteje imbere ku rwego rwo hejuru. Gufata ibyemezo n'ubuyobozi mu nzego za leta ndetse n'ubwamamare hirya no hino ku isi, usanga umugore w'Umunyarwanda afite ijambo rikomeye. Aho bitandukaniye n'ibihe byo hambere, aho wasangaga umugore nta jambo afite, haba mu ishuri, haba mu rugo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndetse ugasanga bahezwa ku mirimo imwe n'imwe zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu tugiye kugaruka ku bagore 6 b'indashyikirwa mu mico no mu myifatire utakagombye kuba ushidikanyaho. Bafite ubwenge n'ubushobozi mu mirimo ya leta ndetse n'ibigo bigiye bikomeye. Aba bagore tugiye kureba rero ni intangarugero kandi bakunze kuba bavugira igihugu cyabo, ku buryo n'abandi bantu bashobora kuba babera icyitegererezo. Bafite ijwi ryumvikana kandi ryubashwe cyane. Bafite imirimo ikomeye kandi bahesheje ishema mu mirimo ikomeye y'igihugu bagiye bakora. Nguhaye ikaze. Reka turebere hamwe rero aba bagore ko ari 6, ntagire tucikwe n'umwe, kubera ko ndabizi uwa 6 ari buzi kuba yagutungura. Ese uribaza uwa mbere araba ari uwuhe? Ku mwanya wa 6 niho tugiye kubanza twahera, turasanga Dr Monique Nsanzabaganwa, uzi ku bikorwa byinshi yagiye akora. Uyu mugore afite ubwenge n'ubuhanga butangaje. Afite bachelor's degree ku bijyanye n'ubukungu. Kandi uyu Nsanzabaganwa yaje kuba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'ubukungu. Uyu mugore rero arakomeye cyane, yabaye umuyobozi mukuru wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda ariyo BNR, iherereye i Kigali. Twigire ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga umugore w'inzobere mu bijyanye n'ubukungu n'ikoranabuhanga, akaba n'inzobere mu bijyanye n'ubucuruzi cyane, akaba n'umuyobozi ukomeye mu kigo gikomeye cyane tuzi hano mu Rwanda, Rwandair. Uyu mugore yitwa Yvonne Manzi Macron. Uyu mugore arakomeye ku rwego ruhambaye, yewe n'ikigo gikomeye cyane tukizwi nka MTN. Aba CEO yacyo aza kukiyobora imyaka itari mike. Yamaze imyaka 12 yose ayobora kino kigo gikomeye nka MTN Rwanda. Nk'umuyobozi mukuru murumva yuko yari ashinzwe kumenyekanisha ibikorwa bijyanye na MTN Rwanda byayo. Akaba ndetse yarashinzwe communication, ikoranabuhanga n'itumanaho ya MTN, niwe wari ubihagarariye, ndetse niwe wari CEO uhagarariye MTN. Murumva yuko yarakomeye rero, mu myaka 12 yose yaramaze ayobora kino kigo cya MTN. Uyu mugore ntago wabyumva, arahambaye ku bijyanye n'ubumenyi ndetse n'ikoranabuhanga. Kuri ubu rero afite bachelor's degree mu bijyanye n'ubuhanzi ndetse n'ikoranabuhanga, yize muri kaminuza ikomeye cyane. Ubu ngubu rero niwe usigaye uyoboya Rwandair mu bijyanye n'ubukerarugendo bukorerwa hasi ndetse no mu kirere. Twihuse cyane rero, reka twigire ku mwanya wa 3 turebe bamwe mu bagore bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bakaba bafite atubutse ndetse bakaba banavuga ikijyana. Ku mwanya wa 3 turahasanga umugore ukomeye uzwi cyane rero, uzwi ku izina rya Akulia Kamanzi, akaba ariyo mazina ye nyakuri. Uyu mugore yavutse 1979, avukira mu gihugu cya Uganda, ndetse akaba ari umwana wa 4 mu bavandimwe 6. Ukubye neza rero ushobora gusanga afite imyaka 47 y'amavuko. Ni Umunyarwandakazi, ni n'umuyobozi ndetse hano mu Rwanda. Akaba ari umucuruzi ndetse akaba n'umunyapolitiki. Yabaye n'umuyobozi mukuru wa RDB, Rwanda Development Board, ndetse akaba ubu ngubu ari umuntu nawe umwe mu bagore bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tuje kubona umugore nanone ufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko utarakunze kugenda amenyekana hano hino muri sosiyete. Yitwa Ines Mpambara. Ni umugore wubashwe na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Ines Mpambara yahoze ari umuyobozi mukuru mu biro bya Perezida Paul Kagame. Uyu mugore ntabwo abantu benshi bamuzi, bitewe n'uko ntabwo akunda kuba yamenyekana mu bitangaza amakuru cyane, kuba bamwandikaho cyangwa se kuba bamuvuga.
ubuzima bwe bwite ntabwo akunda kuba yabugaragaza, akunda kuba yabugira purive ku buryo nta bantu ntakunda kubushyira hanze kugira ngo yishyire muri sosiyete. Hoya ubuzima bwe bukunze kuba bwihishe. Abantu bake cyane bashoboka nibo bashobora kuba bamugiraho amakuru, nabo bishobora kuba ari aba hafi mu nshuti ze cyangwa se abavandimwe be ndetse n'umuryango we, niwe ushobora kuba wamumenyaho amakuru. Nta handi muri sosiyete ntago biragoye cyane kuba wamumenya uwo ari we. Uyu mwanya kuyobora ibiro bya perezida wa repubulika rero yawumazeho imyaka irenga 10, kubera ko yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2010 avaho ku mwaka w'ibihumbi 2020. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga umugore ukunda kwisanisha n'urubyiruko cyane cyane, ndetse akakunda kwita urubyiruko ngo ni abashu. Uyu mwanya wa kabiri rero turahasanga uyu mugore bita Louise Mushikiwabo, abenshi muramuzi. Ni umwe mu bagore bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kuvuga arikijyana, ndetse usibye no mu Rwanda no ku isi yose. Uyu mugore Louise Mushikiwabo rero yigeze kuba umuntu mukuru cyangwa se umugore mukuru wari minisitiri ushinzwe itangazamakuru. Ukumve ko yari akomeye rero, ndetse perezida Paul Kagame yigeze kumuha umwanya ukomeye, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, aho uyu mutegarugori yayoboye imyaka 9 yose. Nuko muri 2018 yagiye kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa ku isi, Organisation Internationale des Francophones, ariyo bita OIF. Akaba ari we muntu wa kane cyangwa se akaba ari we mutangarugori cyangwa se akaba ari we muyobozi wa kane w'uyu muryango. Twigire ku mwanya wa mbere. Ese ninde wafashe umwanya wa mbere? Kandi subscribe ufungure inzogera hatazagira video nimwe gucika, turebere hamwe umwanya wa mbere. Hanyuma rero uraza kutubwira ushobora kuba wagutunguye. Umwanya wa mbere rero turasanga Madamu Jeannette Kagame. Uyu ngo ntawe turirwa tumuvugaho byinshi kubera ko n'ubundi asanzwe ari umufasha wa perezida Paul Kagame. Uyu ngo rero azwiho ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, haba gufasha abakuru ndetse no gufasha urubyiruko. Ikigeretseho ni umugore w'umukuru w'igihugu, urumva yuko avuga ari umwe mu bavuga arikijyana. Akora mu biro bya perezida Paul Kagame ndetse akora muri perezidansi. Ngaba abagore 6 tumaze kuvuga hano bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Etse ninde ushobora kuba ugutunguye utari usanzwe uzi? Ninde wahagombye kujyamo muri aba bagore 6 tumaze kuvuga utari usanzwe uzi cyangwa se utahagombye kujyamo? Ese hari uwo dushobora kuba twibagiwe? Igitekerezo n'inyunganizi hasi muri comment kugira hatazagira video nimwe igucika. Nawe hari uwo uzi dushyire hasi muri comment. Ntibagiye kugenda udakanda subscribe ufungure inzogera, kandi niba iyi video hari ico igufashije ntibagiwe kugenda udakanze like. Wumva twakora kuyihe video cyangwa se wumva twakubwira ubutaha kuyihe video? Igitekerezo cyawe kirakenewe hano. Reka dusubire mu zindi video, turabakunda cyane.